wa Kiheo TV hwaini mwega na ngakihoka wina thayo na wigutindia o wega ukanyita ugeni na mukomeri gukwamukira thiine wa mutamburuko wa Kiheo Kabiru thaa imwe na nigetha tukorwo tugikumenyithia maria matinda makihandika na uria bururi watinda ukigariura thiine wa mutamburuko wa Kiheo Kabiru thaa imwe ni njitagwo Wangari wa Kimani mutwathiriri na njira ciiko etagwo Sharon wa Gicuhi na tukiambiriria ni ati athuri akuru na aria ni mathikuo ta kaunti ya Trans Nzoia ni muritie thirikari kumanengera migunda iria makoretwo makiruirira kwa ihinda iraya kuma hinde ya ukoroni magitongorio ni Ainie Masinde athuri acio na aria ni makiria ma magana manani magwikinyiti igoti-ini ria Kitale metereire itua ria igoti ria kuheo mugunda ucio wa ika magana matatu maugite ati aciari ao ni maruirire migunda iyo koguo makiuga mena kihoto gia kunengerwo na makiuga mari na mwihoko wa gucokirio mugunda ucio kuhitukira igoti ndire sare otwanjoya upande ya ADC. Hata saa hii serikali ikinitoa bebereke Gikuyu ni sijui nilisaliwa wapi. Kwa maana wasasi yangu malikupia hapa ADC. Sasa mimi ile maisha ndina hata mkiniona. Ndina maisha gumu, ndina wachuku 30 na watoto wangu 15. Maisha yangu ni ya taabu hata mkiona mwili yangu ina udhaifu mingi na kugojeka kila wakati. Na kweli sina makao, sina mahali naweza kaa. Negotie kasa tu ukaomba Mungu akusaidie. Sasa mimi nataka tupewe haki yetu ile ilikuwa ya baba yetu. Hawa wase tumeandamana nao ni wale walikuweko 1920 1924 kabla wasungu kuingia na hata wengine wazungu wamewawacha wakiwa bado wachaka wote. Tuko na wazee zaidi ya 400 kutoka kwa 1021 ya maskwata wa Trans Nzoia. Tuko na kongamano, tumelala katika vyumba tofauti tofauti hapa mchini Kitale. Leo tunakesha pamoja na mawakili zetu, tunangoja kuanza vikao vyetu vya mahakama. Wananchi zaidi ya 30,000 watahudhuria hiyo vikao. Wale maskwata nilipikania katika bunge ile 12th parliament tukashinda, niko na hazard report tumesubmit. Tukaingia Eldoret, shamba ilikuwa auctioned, tukapinga tukashinda. Niko na ruling ambayo imepeana hawa mashamba zao. Tumepeana kila kitu mbele ya mahakama. Sasa ni kwenda kuanza vikao vya mwisho. Tumeishi maisha mbaya. Tumeishi maisha mbaya bila chakula, bila shamba. Sasa maisha hiyo si maisha, na tuko na watoto kusomesha na taabu kusomesha watoto wetu. Tugetigana na icio tukurekera kugena kuria thirikari ya kaunti ya Meru unyitaniri-ini na thothaiti ya iria ya Meru maruguritie njanjo ya mwanya ya mahiu itemini ria kuhurana na mirimu iria igumagira mahiu. Kaunti-ini ya Meru ni mihango iria iruguritio ni gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma agitanya mahiu makiria ma 100,000 gukorwo makiheo njanjo iyo. Mutuma no atariirie cigemainie na uheani wa mbegu cia AI na iria augite ni cia gikiro kia iguru. Mwena-ini wake afitha munene wa thothaiti yo Kenneth Gitonga augite ati mibango ya uheani wa njanjo yo ni gutafanio na njira igwete niguo gutigirira mahiu mothe ni makinyirwo ni njanjo ya bata. With the sub-county administrator, we are through with this. All that, yes. And more, the farmer is identified. So next step is... Na kusema ukweli hiyo siku pale ASK Showground, kuna mifugo wetu ng'ombe wa maziwa walikuwa na vindunde katika ngozi, walikuwa na lumpy skin disease. Hiyo siku President tukamwambia tukipata vaccines ambazo ni subsidized, Your Excellency, tutashukuru. Tukipata vaccine ya lumpy skin disease, tukipata vaccine ya foot and mouth disease na zile magonjwa zingine ambazo zinaua wanyama wetu ama mifugo wetu, akatuahidi pia atatupa vaccines. Tukaletewa vaccines na pia tukaletewa sexed semen 2000, na ndio bando tunaendelea kupea wanyama mifugo wetu mbegu. Sexed semen ambayo ilikuwa inauzwa 8,000 saizi ni 1,000.
only that the cooperative tuliongeza 400 so that ile services ambayo tunapeana kama county iwe tunaweza manage, kwa sababu mpaka iwe kuna wale ambao maybe storage, maybe hiyo service tunaletewa, maybe yule daktari tukaweka kidogo 400. Let us support this program. The county government has given us money, and also as a union we have supported in a small way to hakikisha we vaccinate all the cows in Meru. Sana sana zile zetu za zero grazing, vile tunasemanga ziwezi kutoka kwa nyumba. Wanangava ile shinda tunakuanga naye na wakulima ni ukiwaambia watoe ng'ombe walete kwa kiwanja. Hiyo inakuanga shina juu ng'ombe zingine tangu zizaliwe ziko kwa nyumba. Lakini vile tumepanga chairmans wako hapa, they will coordinate and make sure that the officers are able to visit each and every home na ng'ombe zote zindungwe. Poteti ndio chairman? Yeah, thank you very much. That is the only challenge we have in that area. Otherwise everything is office, which gave us a Meru Kikura of 1,000. Please, the governor. Please, the governor. Kogena kuwa makiria marutani 3,000 aria mandikitwo ni kamiti ya githomo TSC kaunti ya Trans Nzoia ni macemanitie mwena wa Kitale makienda kuiguo na mathina maria makoragwo namo henderia marathi na mbere na kuruta wira wao. Magitongori ni atongoria kiama gia gutetera arutani ku Petro ndumwe na Nat Jendros Mutama na Patricia Mesa mogete ati arutani aria mathomithagia thukuru iria ire thiini makiria kaunti ya Trans Nzoia ni mabataire kuheo kigina gitagwo hardship allowance kuona ati makoragwo na ihinda irito ta aria mari mwena wa Mandera ona Pokot. Ukiri uguo riu ni morite thirikari kumaigua na kumaroboia kuona ati o matihota gukorwo makiaria. Makiria ma arutani 3,000 kaunti ya Trans Nzoia ni magomanite tauni ya Kitale magitariria moritu maria matunganaga namo hindi na iria maraheana motungata mao kuri arutwo mathukuru-ini. Matongoretio ni atongoria a kiama kia arutani a thekondarĩ nikĩo KUPPET na kia NAT Jendros Mutama na Patricia Mesa maugĩte arutani aria mathomithagia icagi-inĩ na kũndũ kũrĩa kũronekana kũrĩ na moritũ maingĩ kaunti-inĩ ĩno ni mabatie kũheo mbeca cia njoherera makiria kuma Mandera na Pokot. Zipewe wanaume, but what we are saying, let TSC identify such hardship areas and motivate the teachers, maybe by allowances. Tumeona hardship areas zikiwa considered in Turukana, hardship areas zimekuwa considered West Pokot, zimekuwa considered Garissa, but coming to Trans Nzoia, someone may think Trans Nzoia is a very comfortable county to work in, but go to the far ends, enda mahali kama kule Kwanza, mwisho wa Kwanza, environment ya mwisho wa Kwanza is the same as the environment in Kwanza. You go to top Saboti, teachers who are teaching there are suffering. You go to top Cherengani, so they have to consider pockets in the counties. Kuna pockets ambazo pia ni hardship, so that they are able to motivate these teachers wasiweze ku struggle as they go. O maugite atumia nio mari ugwati-ini munene na ni kuri na arutani mathĩnjirwo magitanahirwo na tukenge na ni mokoragwo hatika-ini makiria riria guoka mundu ni akuhuthira nduthi migongo ikajia gutura. Tunaomba TSC itupatie kitu inaitwa risk allowance. Tumeangalia sana tunafanya kazi katika mazingira ambayo ina risk hata maisha yetu, as ladies especially. Kuna walimu ambao wameundergo surgeries wakizaa watoto wao, na kwa sababu ya hiyo wakitumwa mahali ambapo wanatakana kutumia motorbike, they climb mountains, iyo mugongo haitapatikana. Arutani a marauga ni mendete wira wao na nikio merutanagiria gutigirira arutwo ni makundio ugi uria mafatie niguo mundu akinyanire kiroto giake na kiria magenda nio nao makoro makirumbuyo. Tunajifunia kazi hii kama walimu na tunafurahiana. Leo tu tumekuja kufurahi, kujumuika kwa pamoja na kujipongeza kwamba hakika kazi ya mwalimu ni kazi ambayo imeandikwa katika Biblia, na jinsi tunavyojua Yesu alikuwa mwalimu mkuu, na sisi tunafuata katika footsteps zake. Tufanye kazi nzuri ili watoto wa nchi yetu ya Kenya waweze kuendelea mbele na wawe viongozi ambao watatufaa maisha ya usoni. Handu-ini Hakio TV, njĩtagwo Irimũ wa Wanjiru.
Nĩ ngatho Wairimu wa Wanjiru nĩ tondũ wa gũtuithĩranĩria riboti ya mwanya tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩrĩrĩ arutwo mambĩrĩirie kũhinga thukuru na gũthiĩ rũtha rũnene rĩu aciari nĩ maikĩirio rĩtana rĩa kũrora ciana ciao. Mũrũgamĩrĩri wa County Commissioner wa Bomet Ruben Ratemo nĩ orĩtie aciari gũkorwo marĩ maitho makĩria na gũtigĩrĩra marĩ na thayũ na arĩtio arĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kambugut Singorwet ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ya Bungoma. Oho Ratemo augĩte atĩ aciari magũkorwo magĩtiganĩria ciana gũcũngagĩrĩria mĩtino mĩingĩ kũrĩ arutwo na angĩ kwĩingĩrania na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na wohi wa nda cia tene. Gũkĩrĩ ũguo nĩ orĩtie aciari gũkorwo makĩmarora ona gũtuĩka kwĩna moritũ marĩa matũmaga aciari kũreka ciana ithiĩ icera. Augĩte ũndũ ũcio nĩ ũcũngagĩrĩria mĩtugo ĩyo na ciana kwaga gũkorwo irĩ na mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire. Tumefika December festivities na ningeomba wazazi munisikie. Wakati wa December tunakuwa na maneno mengi. Schools have closed mpaka January. It's about 2 to 3 months. Na tusipochunga watoto wetu kama January, wasichana wetu watakuwa na mimba mingi sana kwa shule. Okay? Na tusipochunga watoto wetu vijana watakuwa wanafuta drugs ama kunywa pombe mbaya mbaya. I'm urging parents, kila mtu account kwa mtoto yake, anatembea wapi, anaenda wapi na anakuwa na kampani gani. Tukiajiria watoto wetu watakuwa wamepotea kabisa. I know maisha ni ngumu kidogo, unaambia mtoto aenda kwa aunti yako. Hapana, hata aunti yake yako na watoto wake wamemshinda. Kana mtoto wako, peleka mtoto wako kanisa na umpatie mawaidha. Our heroes walk among us in every act, in every grace. Let peace and justice find its place. Let unity be our guiding song. Then forever round. Na riboti ĩyo gũtũhe mweke wa gũkorwo tũgĩikĩria kwa ndagĩka oro nini, ndũgathi haraya tũkorwo tũgĩcokerera kũmenyithia mangĩ maingĩ. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagĩra ũmemerekia mũthuranĩre. O mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ. Thaa 4 nginya thaa 8 kanyitanĩra na Wanjiko wa Kinyanjui Kanyaka Ndeto thĩinĩ wa tabarĩra ya Riũa rĩa Wega. Thaa 8 nginya thaa 10 kanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgatereva na kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ũkanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya Ikũmbĩ rĩa Kĩgoco. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investiire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime
moke magũkua indo ciaku ũngĩka atĩa kana ũngĩambĩrĩria kũmacaria na mĩguĩ ta njege ta teng'era kũrĩa gwa Kimuma Engineering System ũmere makuonia CCTV cia kamera ciraiganĩrĩra mũhuko waku. Oho nĩ makoragwo na electric fence materials, razor wire cia green na cia silver. Nĩ makoragwo na access control system iria cia kũhinya fingerprint ũgĩtonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na nĩ makoragwo nginya na ihingo automatic kũhinya remote ũguo wĩra nĩ mũingĩ twa gũtinda kũng'ang'ana na ngeti. Nĩ mahetwo ngerenwa nyingĩ mũno. Nduka ciao ciĩ kũrĩa Nairobi CBD macemanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani nĩ harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitĩra wĩra waku na CCTV cameras kuma Kimuma Engineering System. Twaririe hihi nĩ wĩriragĩria gũtuĩka mũtangathi njorua? Ndũgathĩnĩke rĩngĩ. Rĩu nĩ tũkũreheire thukuru wa Jewel Professional College ũrĩa ũrarutana ũhoro wĩgiĩ ũmemerekia. Tũthomithagia maũndũ megemainie na ũthuthuria wa mohoro baranginyo, ũtũmĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ta kamera na kompyuta, na oho ũtangathi thĩinĩ wa redio na karavisheni. Wĩ mũnyiti ũgeni thukuru-inĩ wa Jewel Professional College, kuona woyani wa arutwo no ũrathi na mbere. Tucerere ofici-inĩ citũ ũmũthĩ Jewel Complex gorofa ya gatandatũ mwena wa Roysambu, Nairobi. Jewel Professional College, kĩhumo kĩa ũgĩ nĩ gwĩtigĩra Ngai. Uri wakinya handu ugatua matua ma gucenjia muturire waku o rimwe, wanakorwo na ihinda ria gwicurania na kuona ati muturire waku ndurathie na mbere uria kwagiriire. Matua nomo mangigukinyia kuria waneririria, no ni mavataraga guthingatithio na kurumio. Itanagira na ni MC John wa githomo gikurehera andu manatua matua muturire-ini na itumi cia gutua matua mau. Turakurehera tabarira ya muthingi wigue uria matua mangi manateithia aria mana matua na kumagarurira muturire. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Twacokereria gunyita ugeni thiini wa ikereka ria keri tuthi na mbere na gukumenyithia na thirikari ni kuhingura wabici mwena wa Malindi cia woi wa passport itemine ria guteithiriria andu aingi kuma gicigo kiu kwehaririria guthie mabũrũri ma nanja. Ni muhwa urekereirio ni munini wa County Commissioner David Lusava ari thukuru-ini wa muthingi wa Gende. Lusava augite ati kuma kiambĩrĩria-inĩ kia mwaka ukite riu andu matirithiaga nenda ndaya cia Mombatha ona Nairobi niguo kwiyandĩkithia ya passport no ende ni agutigirira ni ciaheanwo gicigo-ini kiu. Augite mbeũ njĩthĩ aingi kuma mwena ucio ni makoretwo makienda kuruta mawira mabũrũri-ini ma nanja, no ende ni makoretwo na moritũ na undu uria augite ni uguthira kaimana. Tumefungua registry, lands registry yetu Malindi, na kuna title pale nyingi ambazo watu hawataki kuja kuchukua. Sijui shida iko wapi Titles zenu muje mchukue titles zenu, ili hata ukiwa unataka kuchukua loan unaweza kuiweka kama nini na kusaidia kushikilia kule. Kwa hivyo muweze kuchukua hizo titles, then pia serikali kupitia
Ministry of Interior, Immigration. Tuna hivi karibuni tutafungua ofisi ya kutoa passports hapa Malindi. I think from early next year hatutaweza kuwa tukienda Mombasa ama Nairobi, passports zitakuwa zinachukuliwa hapa. Si hilo ni jambo, si ni maendeleo? Kwa sababu watoto wetu, kuna wakati tumefanya ajira za kwenda kufanya kazi Uarabuni, kuna wale wenye walikuwa na shida ya kupata hizi passports. So ofisi ikiletwa hapa itaweza kutusaidia. Shule zinafungwa wiki hii na ni holiday ambayo itakuwa ni ndefu sana. Wazazi, tafadhali tushirikianeni tulinde watoto. Bikia vijana wetu kuwalea vizuri. Ndio maana vijana wanapotea, halafu tunalalamika vijana wetu wameharibika, serikali iko hivi na hivi, tunalaumiana sisi kwa sisi. Lakini ukiangalia makosa ni sisi wazazi, hatuwajibiki na kuwalea vijana vizuri. Ndio maana vijana wameathirika katika mambo kama haya ya kuingia katika utumizi wa madawa ya kulevya na uhalifu mwingine. Kogena kuwa kabuni ya Dettol nyitanĩri-inĩ na thirikari ya kaunti ya Nairobi itafanĩtie kambini ya ũtheru Nairobi gũkinyanĩria mũthĩ wa Global Hand Washing Day. Kambini ĩyo ĩtafanĩirio thukuru-inĩ wa Rising Star Shining Academy, ĩrĩa ĩkũrehete hamwe arutwo, arutani na andũ othe hamwe na gũkorwo ĩkĩmathomithia bata wa gwĩthamba moko na kũgacĩrithia ũtheru. Tabarĩra ĩno ĩthomithagia bata wa gwĩkĩrĩra harĩ ũtheru, gũkũ makiuga thukuru nyingĩ iria irĩ icagi-inĩ nĩ ciagaga gũkorwo na ũtheru wa kũigana, makiuga atĩ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩria mĩrimũ mwanya mwanya ĩrĩa yumanaga na gĩko ta mũrimũ wa kolera. Global Hand Washing Day is a reminder that the simple things you do in life make a huge difference. The simple act of washing your hands every single day can prevent you from getting sick. We've seen this reality firsthand when we went through COVID-19, how important it is to do these simple hygiene behaviors. So what it represents is a culmination of a commemoration of these behaviors. Now that's why Dettol exists. The purpose of Dettol is to reduce people from getting the burden of illnesses, right? So there comes a very beautiful collaboration in terms of what the day stands for and what globally Dettol does. And globally we have had the behavior of going to many schools and educating small children to change their behavior so that they can be able to wash their hands during the key moments. Okay, so first of all, Dettol products are specially formulated with science-backed technology, which means we understand what it means to kill germs. And we do that with 99.9% certainty. That's the first step. The second step is how we go out of our way to actually educate on the importance of the good hygiene behaviors of washing your hands. Heroes don't have to wear caps. Even in your own situation, you can be a hero by just educating the vulnerable groups in our society, like the young children, to have the good education behavior so that they can prevent easily preventable diseases like diarrhea, food poisoning, and the viral kind of diseases like colds and flus that can be transmitted by having poor hygienic behaviors. So no one partner can ever achieve that goal of having everyone, and especially the vulnerable groups, having those hygienic behaviors in a consistent way. You need partnerships. You need the government that has the reach across the country. You need the teachers who are engaging with the children on a day-to-day basis. And you also need partners like Dettol who also can go in to build the awareness, but also provide the solutions that can enable the good hygiene behaviors. Hii ni siku ya muhimu sana. Na nashukuru kwa sababu pia watoto wetu wameweza kujumuika na sisi hapa kukumbuka hii siku. Na ndio pia ikuwe ni opportunity kuwasisitizia maneno ya kunawa mikono.
Na riboti yo igie kugacirithia utheru na kambuni ya Dettol gukorwo igituithiraniria thiini wa mutaburuko wa kiheo kabiru thaa 1 na mangi maingi cienda wega thaa 3 otoria mohoro maguthii na mbere na gukinyira metha itu tugacokia ngatho cia mwanya ni tondu wa kunyitanira hamwe na ithui na hamwe na riothe makorwo manyitirire mwaro thiini wa studio gutigira no atwamukira na njira igwete nie njitagwo Wangari wa Kimani na kamutothereri na njira ciiko etagwo Sharon wa Gicuhi tucemanie cienda wega thaa 3 gia na mahinda mega.